Reverend Barnabas Biishopu niwari kuza kuba Biishopu wo kubanza ahawe ubureberezo bwa West Rwenzori mu district ya Bundibugyo. Insima ruhanga abo mugisaguno kizire wije konka mbere ntakinihira tikiro kimunanye ndiko mwaho kuba murorerezi. Ogu naraganso gukora byinji ebyenderero kutungura Bundibugyo. Somero gaitu tukoragana na Directorate of Education kuzoka ngo amasomero gaitu aga church founded schools gaba elevated gaba improved nuko abana baitu basome byo bino amasomero gakatemba muno gasaswa sente nyingi baitu kakuba tulifutinga standards za amasomero gaitu abana baitu beje kusoma ati kandi abazaire basosura ka sente kake abana baitu basome. Reverend Biishopu omukuganiraho na TV West najangu natekwa kurwanisa okurwanagana kw'enganda okutiro mu district eya Bundibugyo. Enyitwaza y'abantu bo waitu ibiro benyuma wakaba wakayimukiro k'abantu kunobangana kutagonzangana baitu sima ruhanga machazi kabaireho itwe kanisa nitutwaire buhumuru. Then natekerezaho koza Isaya suremu rukara 18 Rugamba ngumwije tuhanure no kwagambire mukama je tuhanure hamwe. Ogu ahigera abaturo kutamano mukora n'ekigenderero cyo kurwanisa obworo omumaka gabo. Oburorezi maiso ngo kutekerezaho ebintu birayemerezaho oburorezi bukagenda mu maiso bitubandiza no musingi gwo kwikiriza abantu bajunwe bayikirize Kristo omubomezi bwabo obuturekiza Kristo omubomezi bwaitu yo kurwanangana byo kutegangana endobo yoko Ageihangwe bija kwao. Then another thing kintu kindi nja kwekambisa Kristayo okulima batunge ebyokulya. Paulo wehagamba atakwenda kukora ebyokulya abirugeho. Omukazi we Arist Biishopu araganisa kutungura abakazi ombureberezo obu. My fellow women mugenda kubagamba nti tubere mu bumu. You know when you love one another mukoregana obagamba tugenda kukola kino nga tukikola because you are loving one another. I think the Bible egamba you should love your friend as you love yourself. Kakati nga nze mukyala Biishopu akatona nga bwakikoze nga bwayagala nja kubera nga mbulira abakyala nti tubere mu bumu tukolegane. We need to be planning together. Bamomba Kristayo nuboreko kushemerera kandi nubagira ngo betebekanisa kwatanisa no mureberezo omusya okutungura obureberezo obu hamwe na Bundibugyo nka district. Bamombe bembezi abituganireho nabo borekero kushemerera nabo ahawo kutora no mureberezo ogu. Diocese in Bundibugyo is a very big achievement as the people of the community of Bundibugyo because there are a lot of employments there. As a district, in fact, we do employ but wage bill and the like. So the diocese will also come and empower the district. Reverend Biishopu naija kuba najwe ko bwa Biishopu ebirabiro na mushanju okwa munana omwaka ogu. Gasha kwa Gilbert Muhanguzi omuri Bundibugyo.